Nüüd esineb 9B oma showga ning valmistub 11C showga ja lauluga. See on tüdruk. Tere õhtust, kallid televaatajad! Mina olen Kristjan Õekalda ja te vaatate saate Vali mind jõulueri. Siin on meie tänane täkk Punn. Ma olen Punn, 43-aastane, elan Ida-Virumaal. Mulle meeldivad väga ilusad naised ja oskan väga hästi tantsida. Siin on minu turvamees Guido ja minu poeg Margus. Ja meie tänaõhtused seksikad võidujanulised tüdrukud Berta, Elina, Anne, Šurta, Olga, Aita, Kati, Lindi ja Shirley. Get everybody, girls get everybody. I work out. Girls get everybody, girls get everybody, girls get everybody. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stops and staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Ja siin te esinevad meie tüdrukud. Peukalo pystyyn. Kirpätä. Sotse satse satsa. Sotse satsa. Sotse satse satsa. Sotse satsa. Peukalo pystyyn. Kirpätä. Polvet yhteen. Sotse satse satsa. Sotse satsa. Sotse satse satsa. Sotse satsa. Peukalo pystyyn. Kirpätä. Polvet yhteen. Peppu pystyyn. Hei! Sotse satse satsa. Sotse satsa. Sotse satse satsa. Sotse satsa. Peukalo pystyyn. Kirpätä. Polvet yhteen. Peppu pystyyn. Leuka eteen. Hei! Sotse satse satsa. Sotse satsa. Sotse satse satsa. Sotse satsa. Sotse satse satsa. Sotse satsa. Sotse satse satsa. Sotse satsa.